Kuma kaumo nture akathio akuĩ na Red Canteen barabara-inĩ mawa Kimongoro Egembe South ithiritwe tina stima kinya nyuma ikingibia stima na waya gwikirwa miake na ikurukite kuringana na akari biashara cia itiumba gukira gutina stima kiaraba kioretera mubunge wa John Paul ati atingitie mawirane jawe amwe ja kuthondekerwo barabara. Dennis Mugendi na Chionkuruke. Mianka nina suku maikingi bia stima na waya kurungikwa na gwikirwa nture neji akathio na ingi mwene nijoboga iti ya Red Canteen Egembe South indi mwanka nandi akaribaritariria uti mwankiywa watithanua tigo gwikirwa mawira nene mubunge John Paul Mwirigi. Miaka etano yonthe thiri John Paul na twandire atwikira stima na stima hii itwaye turekirwa waya na kungi marinya yenji na gwekunjwa marinya yara tutona muntu otwikira stima tutura kurwa twekirwa stima ruju auke katukuria John Paul atire nontu nwa mbunge wetu kakwakarire atia itumi tutona stima kan John Paul wetu twakuthura na ibatu to campaign era nontu bo maendeleo uretora karatia iko kintu tukwenda aturia atwekirire ikingi byatweka ibyo theri tutiona wero tugoria twamuthura tukiwane kioti ningia toka batwe kututa au rwane batwe na batwe twamwita kibulana lakini meteke ata mangawa tukaekero ikingi biu ajatemera yonde tutawa ikebira yone tekinyambia kaiteneka lakini na ikingi biara biogari biu atwekerera na waya isiarerwa ni magendo. John Paul ndari mu campaign oke na ndimo wete ituro turansenge tuturete no ndo mwamune nkwana nukarirete ndamwege ntukira nkwenda mthithiri yake istima cietu ake ciume wankana namba indi ambira istima cienu kithinja ngo kwa indi orimwe stima yankana itothithia boro kwenda na ingwetekyo ka ngwetikia stima ikenama itwathukana mwesimu wa John Paul ndetanda ora masini mbesa ngiri 48 ekubwithi kwacie yani ekubwithi kwacie mongaru arrest mwerera ikwanja kimati ikwere isiti yo enyumba untunandi bakura mubunge John Paul Mwirigi natigire nakubaitira ngugi iria bamuthurire agieta akiara yorongo tumemene atinaitite ngugi kuweja na mbasari iria baijini yakiao kumania na CDF. John Paul itwamuthura nkoronje muno mtakaje bigibigi mukama totheri eya unia mbere nikamwa mirongo ile wita thiru wita wo ago batu atuthire maendeleo atuthire maendeleo uti maendeleo aturetera no ndokinya barabara eyo ngwa uteyo no kuipa na kyo bwera mantu ambasali ndia cieto cia mira yetu ya no oti bato ita batu ora mutumba no ito oti no ngwata waitia kela mira tondoke kiongo no itwae mwakoro kirira itwae na itoti ende bazali mbeja chini wapo chokairia akio bwana karuta cha muko no kiba watu tamutete mwakura nende tuwache stima kitaka imbazala ingirije ile inalete atwangirithano ingi narakirie twari amwezimwa ge mtandao yo ari amwezimwa ramuri amwezimwa ngole loi batu amuri nera mura batu tira stima tuna miaka ya tatu tira ikingi na haya Saudi era amuririe John Paul atari kwa ikingi bona loi ndamuri atire mwezimwa re loi ndamuri mwezimwa ndi nyabatu gira waya rengire batu gira waya na ikingi bithari aja bi ototevya ende batu konoa ondo waya rengi to wekira isiare loi nini mwezimwa gatwera ondo ito wana na loi batu na thainte wana aro bwato batheria ondo thai ngwana mbunga gete ta kubunja to la siasene ende batu we mwezimwa ito wana batu na loi batu we nya batu we angwendo mura o loi batu we nya batu we no boto loi batu we ondo tena nini ya kenye mwao na ikingi bia na bio toriwa ondo na ole la twekere ikingi bithari na batio totethia burato kwa kejera ikingi bia abio tothurana na bange babeyite Egembe South ondo ndio muona baya batwekira stima. Dennis Mugendi weru weekendi nture ni akathio Egembe South County ya Meru.